Hei hi All India Radio Aizol ni chanchin thar acher tu lerem sangral te voini khovel pum huwa patlom ngai ti sen pe te choi moina ni World Blood Donors Day ani a lunglaya ti sen pe khun bot sayani PMJKY nuaya ration bu faya thlona pek mek chu sarkar lei pui thu chuakangin kumin October thla thleng kalpui ani don COVID-19 thoni na dolet konga India in ma ason zel Israel Prime Minister Tharatan Tangwal Paul Shwaitu Naftali Bennett laklu ani Shilengin ziom lam malapan lawa wangin chanchin tharlo ngai thatu te in thla da lawa film khur chon zom zel turin kan ngen chewa mani ina omtam turle tol to pa lo chuan pon chwa lo turin kan ngen chewa shivena atan heng mai tom na wa midang ne na in hlata om kutle pui mai silfai te lo ngai pui mo ula vaccine lak thei huna lo la theu turin kan ngen chewani Zofia du neitan National Helpline bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paroka emo pakhat bial pasari panga aile Mizoram Helpline number pakhat bial pania te biak thei rengani tuna chuan chanchin thar ilongai thlak chhun zomang u voini khovel pum huwa patlom ngai te sen pe te choi moina ni World Blood Donors Day ani a Association for Voluntary Blood Donation AVBD Mizoram chuan kumdanga heni pol hian te sen pek run puile te sen petha te choi moina an pek thin chu shipui leng mek le in khar khiba wangin hun an mang thei lawani AVDP tanga thudon danin sarkar kumliam ta April sangni somni atanga March sangni somni pakhat chung khan Mizoram te sen unit singni saruk zaruk somnga pariat pek ani a chung zinga unit singni sangthum zakwa som pakhat chu pek big nei lawa athlona pek ani a tlom ngai te sen pek hi za a somriat pakwa point paruk atlingani kumkal da chung kham blood donation camp boi zanga somthum nei ani a chunga chon te sen unit sing khat sanga jani somsari pasari pekani te sen petu mi mal le pol tin te chunga thinlung takin AVDB chuan lom thuan soyani Shia thechena kolasi pa po chipui leng me ka wangle thunei tu te atangin program ro manani lo wangin ashan pain hun manani lova kolasi pa hian kumsang ni somni pakhat chungin mimal manidu thu nge the sen pe unit jani somni palian oma hengba ka hian kumsang ni somni pakhat chungin mamona awanga the sen in thleng unit za somthum pasaria ombok Lunglea chon World Donors Day pual hian Lunglei Civil Hospital a thesen pek ron pui ne a Lunglei Civil Hospital a hian thesen da khoma omu mal lo wangin Lunglei District Sports Committee le 3rd Assam Rifles te chuan Blood Donors Day pual hian tonkar chung thesen pek an huai hota LDSC Noya Sports Discipline sang ten thesen hi anin pek chok don ani Voin Khan LDSC tangin thesen unit som pali le 3rd Assam Rifles tangin thesen unit som avayin thesen unit som ni pali pe kani AVDB chuan mirisel thatan thesen pek hi a hlau om lo ani ti mizomi puiten thathar le se in thla da thei ani lo ti sia a thesen pe to thin zong te warzo ka thesen pe zel tur le la pe ve lo te po in pe ve ngei turin an soma shipui leng wangin tun line in khar khip ni ma se thesen pek thei reng thobani a Paul Ming donation camp ti thei reng ani ba ka Mimalin blood bank ka pek thei reng ani anti Chief Minister Puzaram Thanga chu Voin Khan apisa a sinot pui pa te nen komin Thenom State nenaram ri boys in fel thwaini theina na malak dan turle India dan pui 8 kaskadi ulami zo tong tel chung chang ten soi ho Sinot thorel angaram shwai tu te nena thu thlen tura thutlu na lo siam to bo zoyin Sinot pui pa te hian Chief Minister hi mu an ni a Chief Minister chuan an tu thlen chu lom amati thu soyin arem chan ang zela bo zoini tur thu ashirani Lunglei Civil Hospital TrueNet Laboratory Mantur Molbio True Lab Quattro khol pahni le akai hnoi khol dang engamozat Voin Khan Lungleya thlenani a heng khol ti Agriculture Minister Lunglei West Bill to MLA ni bok pusil rin sangale Lunglei HPC Vice Chairman Lunglei East Bill to MLA ni bok pulo mamatau chongten an MLA fanatanga an layani Hemi Paul hian Lunglei Civil Hospital konzola in lana hun toy manani a Lunglei East Bill to MLA pulo mamatau chong Lunglei South Bill to MLA Dr. K pa chunga le official te ba ka media mi tele pa te shwai tu te an telani Lunglei East Bill to MLA pulo mamatau chong chuan COVID-19 shileng in zual lama pan zel awang le
Civil Hospital lunglaya RT-PCR khol dana turmun laboratory block siam tum chuan hun ala do deuh dona wangin don den hmuna mamol lo posho na turin Health and Family Welfare Department ho tu ten in ron tlangin lunglei Civil Hospital TrueNat laboratory a khol da bel ni se ti an rotta ni ati a shileng wanga har sana to kara sarkarin theito pachwa chun zom zel don ti soyin mi puite chu chi ai lo turin acha lunglei Civil Hospital laboratory block chu pe felani huna thorang bial to MLA pozodin tluangan RT-PCR khola pek chu laboratory lak lu a man tu mani thu soibok MLA te khol pe khi pakhat cheng noi som pali si nga le sang ruk manani a hen khol ba ka hian accessories le sample prep kit sample pre-treatment pack le thil dang cheng noi riat hu atelani heti hian tun den hmuna lunglei Civil Hospital TrueNat laboratory a True Lab wa True Khol voi khata sample pali test rual thei pathum le molbio True Lab uno dx voi khata sample pakhat test thei khol pakhat omani heti la hian lunglei RT-PCR mandu intel khom RT-PCR for chimbial te chuan voin khan RT-PCR manani theina atana public interest litigation an thelu chu voin khan Guwahati High Court single bench a pharani a Guwahati High Court Aizawl bench registrar chu PIL ngai tu tur division bench siam turati ani Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana Hnuaiya ration bu fai a thlona pek tur chu sarkar lei pui tha chuak angin kumin October thla thlengkal puyani don a thlona bu fai dong thei te hi BPL le antode anna yojana AY card nei te tanani a Mizoram chuan he scheme hnuaiya hian bu fai te hi asem chuak mek ani PM Garib Kalyan Yojana hnuaiya hian chung ko khatin bu fai ke jinga theu adon theya COVID-19 shipui leng awanga bhar sana tok ten he malak ni an lom hle ni in kan correspondent chuan asoya bu fai thon dong to hi mi noi chuang omin how ruang khwa pu RK Roza ma chuan he malak na hian atihlima alom takzet ti asoya ni kahming chu RK Roza ma ania kan khwa chu how ruang ani lockdown na wangin na te kan thok thei lawa chung kwa kan har sa em chu ti la yin sarkar lai puin bu fai a thona min ron pe hi kan lom em ani chung kwa kan hlimani kan lom tak me wani bak tonga chuan thar hruai tu puzai ona nimin chanu dar thuma Aizawl Trinity Hospital a thia puan chu an chena in thlen pui ni hnuwa amar phu ala omnia hriat ania wangin vo in thleng khan vo yela ni lo chuan thar tlang nominal pa ko shan thar pol secretary puzai ten khoma chuan ta chwa siamin puzai ona chu doctor ten athi ti fin fe in puang to ma se a chena thlen pui ani hnuwa amar te ron phuthar le in vo in chnulam thleng khan apangti adalumani atia amar phula omin ataksa po ala khonglo nia soin heti chunga in voilia mai chu anupui fanau tu le fa te ba ka chuan thar mi pui ten thil ti chi an ngai lowani ati chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puanani COVID-19 thon hina dolet konga India in ma ason chhozela darkar somni pali kala chung khan shikai sing sari le zali somni pakhat mu chu ani a COVID kai hnoya thi sangthum zakwa somni pakhat omin hengnen hian mi noi thum sing sari sangli chuang an thi to ani Union Health Ministry soidanin shikai thar zati at antaniam zela azolen ni somthum pani chung chu shikai thar ain enkol dam an tam zo ka tona hian shivei enkol lai noi kwa sing sari sangthum chuang ommekin shivei zinga zazela somkwa panga point pali pathum enkol daman ni Israel Prime Minister Tharatan Tangwal Poshwai tu Naftali Bennett alak lu ani a kumsom pani chung Prime Minister lonito Likud Party shwai tu Benjamin Netanyahu chu eptu leader ani donani Prime Minister Thar Bennett chuan politics awanga anram boina chu chin fela rammi pui te chu sui khom le atiama a sarkar chu mi pui tan dingin zirna le sel na lam chu ngai poimo ani tur thu soyani chanchin ti top na na tlang pui voini khovel pum huwa patlom nga ya thisen pe te choi moina ni World Blood Donors Day ani a lungleya thisen pe hun bot sayani PMGKY hnuaiya ration bu fai thlona pek mek chu sarkar lai pui tha chuak angin kumin October thla thlengkal pui ani don COVID-19 thon hina dolet konga India in ma ason zel Israel Prime Minister Tharatan Tangwal Poshwai tu Naftali Bennett alak lu ani chu ti zong chu chanchin thar kan puan thei chu ani